Gavana we kaunti ya Nyamira Homos Kamus Nyaribo igabayanekire mamenyi be kaunti ebuna chinyagitali che kaunti eyo chichirigo chia kuburwa mariogo ukwana chingegekera na sumo yega wokwigora e dispensary ya Nyagacho asegwade ya mekanene bunge ya Borabu omugabana Nyaribo igateruna hinenchera yemo yogotinya bokaliwe sekta yobochinwa se kaunti yo Gavana Nyaribo hoibo igoikerana aso umuyaga bokwego byoga asabaro we chisukuru cyo bubundi igaru kubuli gochia sabase kubwatira koboko chikosi cha maboko Nade ira yende na rwete goryo babwanya ekiara abantu baito kero montarwa ta uchi bogondo na inda senya nchoba le meru bole gatigati yitwe gateba wikankonye chinyageta cheto na iya kagaro mwako yete te wikela chun gabe gachibese kando 300 million Gagore fund egorwa DF eibono wikamuno mwako ya asite naende nkomende chibesa uchio ekonge begetare so that mariogo ndi yala abule nyagetari ya serikali Nyamira akero okwaeri ubungufu wa dawa yani tuakiro kwaeri madawa hawezi kosa tena hapa Nyamira. Hiyo ilikuwa ahadi yangu na ikira niji. Wachimotwe mbaro Robert Nyara na bokora wamenda chibesa yakonya abantu bonse. Uyo konyara ochenisha karibu. No buneka okogoro ayokoresha nyedali omwarora. Yago chenjinone hipu ngakimokoroge usi eba achwa noroje bachwe yema naboko nyenywa eri asarige ya rusiwa engao yabekwa nende watara abo Nyamira iyo bono aseme iyo with the new technology people have one out space so there's no limit. You have to prove that the immense investment in your training was worthy and that there is need to mobilize more resources to support others. Maana munasema vitu mingi at KCDP tumeungana kupata toolkits. Amujasema juu ya wanafunzi tunashomesa pamoja na KCB. Kuna wale walimaliza ni 709 na wengine karibu 2000 wanatoa 5 tunatoa 5.